Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča polaganje šoferskog ispita. Sa 19 godina upisala sam ja autoškolu u želji da što prije položim vozački ispit. Za instruktora sam dobila ja jednog mladog dečka, a zapravo novopečenog i ljubomornog supruga jedne lijepe plavuše. Po gradu sam ja pod njegovim nadzorom stalno u stopu pratila njegovu ženu, dok je on na mjestu suvozača liječio svoju patološku ljubomoru. Ljubomoran suprug mlade žene, a zapravo nesiguran muškarac, bio je neopravdano ljut na svoju suprugu, a ona je uredno išla na posao i sa posla, vodila djecu u školu i obavljala kupovinu. Kako smo stalno bili za petama njegovoj supruzi, moj instruktor me zapravo nije naučio parkiranje po gradu. A kada bi se on zamorio od lutanja po gradu, naložio bi mi da vozim po napuštenim i vinogradarskim cestama. Tu bi se on opustio i dok sam ja vozila, on bi prelistavao razne časopise, pa i pornografske. Kako se je bližilo polaganje mog vozačkog ispita, a sama nisam ja uspjela savladati parkiranje, napisala sam ja molbu da mi škola da drugog instruktora. I dobila sam ja starog iskusnog instruktora, a zapravo njegovog oca. On me je poznavao i odmah je skužio da imam ja strah od vožnje i da nisam svladala parkiranje na žilet po gradu. I on mi je rekao: Nelica, auto je metalna kutija koja ide kud ti hoćeš i stane kad ti hoćeš. Čim je stari instruktor to izgovorio, moj strah od vožnje je nestao. I parkiranje sam ja savladala za jedan dan, te uspješno sa mojom grupom od prve položila pismeni i praktični dio ispita. Moj instruktor za praktični dio vožnje htio me je namamiti da se parkiram tamo gdje ne smijem, ali se ja nisam dala smesti i parkirala sam auto ne tamo gdje je on rekao, već na najbliže, a dozvoljeno mjesto za parkiranje. Do sljedećeg susreta. Bog.